Muingi uria urigiceirie kambuni ya urimi na wendia wa matunda ya Del Monte na atumia aria marutaga wira kambuni-ini ino ni marigunikaga na uthurimi wa mirimu itiganite. You're speaking about reaching 10,000 women, I believe, by 2024. That number, I think, is achievable, and we are very ready to work with you to achieve it. Kwoguo muradi uyu uria turorete ni uguteithia atumia aitu aruti a wira guku ona ithuĩ enyewe na ona community at large. Ona twacoka kuria tugucoka ni undu ithuothe tutigeikaraga guku ni tugukorwo tugitambia uhoro uyu kuria atumia aria angi. Hindi ya igongona riri abitha murugamiriri wa ruhonge rwa ugima wa mwiri thirikari-ini ya Murang'a Winfred Kanyi ni atarite atumia bata wa guthiaga thibitari-ini iria ciina uhoti wa guthima kana mundu ena mirimu ino itanakurira mwiri. As far as cancer is concerned, cia women iria ituthumburaga muno guku bururi-ini na nginya guku Murang'a County ni breast cancer kana cancer ya nyondo na cervical cancer. Oroho no oritie aciari aria mena tuiritu turia tukinyitie miaka 10 kumatwara thibitari-ini ya Murang'a niguo maheo njanjo ya kugiria gukananyitwo ni cancer matuko-ini ma thutha. Na cervical cancer ni turauga ni cancer ingirigiririo na mundu ahone o angikorwo ni aramenyeka tene. Ni turi na vaccine iria twitaga HPV vaccine iria tura encourage tuiritu twitu tuothe twa miaka 10 tuke facility citu tumahe that vaccine iria irarigiriria cervical cancer. Breast cancer ni tura encourage andu othe mascreenwo, women mascreenwo, Different stakeholders. Ngiribotera Inooro TV kuma Gatanga, kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. The difference that fewer women